Dober dan. Z velikim veseljem poročam, da danes na pediatrični kliniki organiziramo srečanje za redke imunsko posredovane bolezni. To srečanje organiziramo v sklopu interregijskega projekta med Slovenijo in Italijo, ki je namenjeno ravno obravnavi redkih imunsko posredovanih boleznih. Na področju teh bolezni pediatrična klinika v Ljubljani sodeluje z Inštitutom Burlo Garofolo Univerze v Trstu in nekaterimi ostalimi inštitucijami v Friuli, Veneciji, Giuliji. Z skupnim projektom CONCERTO interregijskim projektom na področju redkih boleznih odkrivamo nove možnosti diagnostike. Vzpostavili smo skupni register bolnikov in poenotili smo protokole za zgodnjo prepoznavo teh bolezni. Poseben del tega projekta je tudi raziskovalno sodelovanje in poskušamo s sodelovanjem z Univerzo v Trstu in Univerzo v Ljubljani razviti diagnostični test, da bi eno skupino teh redkih imunsko posredovanih bolezni diagnosticirali še hitreje, še bolj zgodaj in uvedli tarčno zdravljenje. V sklopu projekta CONCERTO sodelujemo tudi z Društvom za pomoč otrokom z imunskimi boleznimi. Društvo je zelo aktivno pri prepoznavi, pri ozaveščanju o redkih imunsko posredovanih boleznih in je tudi aktivno vključeno v organizacijo današnjega srečanja. Popoldanski del srečanja bo odprt za splošno javnost, kjer želimo nekaj o teh redkih imunsko posredovanih boleznih posredovati tudi splošni javnosti, pa tudi odločevalcem, da se nekako glas in zavest o teh boleznih širi v Sloveniji in širše. Hvala. So good morning. It's a real pleasure to be here today for the CONCERTO meeting which was organized by University of Ljubljana and Children's Hospital of Ljubljana. CONCERTO meeting CONCERTO project is a project which is in conjunction with the colleagues from Ljubljana. It aims is to study immune rare mediated disease, which are very rare disease. It can affect children. And for us it is very important to share our knowledge with other colleagues in order to have a prompt diagnosis and a prompt treatment as soon as possible. So our two centers are involved in terms of sharing knowledge, sharing clinical laboratory data, and most important things that we have a database, a registry of patients where we put all the informations of clinical diagnostic therapeutic information of these patients in order to have more data about to understand which is the best treatment options for them. We have a long-lasting collaboration with the University of Ljubljana Children's Hospital concerning also the lab diagnosis tool, which are another very important field in this project. Thank you very much. Have a good day.